granted. Access granted. I've been watching this scam call center for a couple of days, and now I'm going to expose them. Guys, welcome back to my YouTube channel. Our favorite YouTuber Genu Vlogs account has been hacked by someone. Onapor kadukabe YouTubers wanta aning oil ruilo athe Genu Vlogs si ilitum Karbi YouTubers umhan anta naga inspire pon. Hacker koson amunilo maduta chinine. They are not like us. If you know how to hack others' account, please don't try this. It's a cyber crime. Lasi pinya video chithan ponang lake how to keep safe your YouTube channel, YouTube account. Jongsi YouTubers YouTube claim tangte nangli long Gmail long unknown message unknown email nang kile do page. Some are safe but maximum are not. Mukrang beki at MLS video ki people tadolo labangso puthak lasi nang tum langdam tame link description sedul lasi nang tum long ajat message lason bangs tame nang tum link long bangke berdun thabri. Point 2 two-step verification. Jongsi YouTubers YouTube claim tangte two-step verification mangke ki on kinang sort. Nangli jongsi youtube.com download tangte lason nang klangji alake hala monetization long damon lapen ke two-step verification puderte ladak bernon angke nangli Gmail password bernon ang tangte ki on lo. Point 3 main important things password. Facebook long friends ki padui phangke joy pic friend request add long te ki tang lo ki long lo lapen ke YouTube long make 1 subscriber ki long anta inning karong lapen ke ki paloin phanta sungti lasi Facebook password sun kali nang tum Gmail password bang ke nang tum more than 12 to 16 characters and bcox kemi like abc 1 2 3 lapen kaprek symbolic icon lasun mix up le password bang ke bino. Point 4 YouTubers on bang ke Chere nangji lapen ke arsik pic ningji binangji. If you are YouTubers, please don't go any unknown apps or unknown link. Athe haso unknown links long nangli jongsi bear click lo tangte hackers tum ke nangli password teng doteng ai nangli lo nang hack tag lo lapen ke nangli unknown apps install tangte hadak Gmail icon hang der laso Gmail ke nangli YouTube long ta important do lasi labangso Gmail ke nangli edon thap the nangji edon thap the bangsi akime lasi please nangli jongsi YouTuber tangte labangso Gmail nangli tum Chere pic tu Chere tha lapen ke kadokovit tame chini lo Genu Vlogs account hack that lasi litum kadokovita chirabdun sina niritame chirabdun bomlo kumane recovery tech ason itum tame ripidun bomna litame ripidun bomlo lapen ke labangso YouTube account kimi thus tech ji phan itum kadokove same tujume hang pidun dona lapen ke niri chindar long pinisi first time nang kiwang nang ki humi chingnam patangte please share subscribe nang tha lasi pinya video bangke lasi kang ton polos see you in next video. Thank you, bye bye.